Government ko para bayi hab Jesus Christ. Haga gospel minda ka singi layos ngau kirang baju kila pa ekiling do barki lebi ban kili ya Yohanes Baptist ba uday mano. Kila pa ya kiling do barki lebi ban kili ya Yohanes Baptist ba uday mano. Namar kila artatin kila perkad ba Yohanes Baptist uday umasaya. Nomor baro kila kepilende nakabenda umasaya. Baro kiburi kidang ap nakabenda ke jingwan jungu masaya nakabenda ke jingwan jungu Chris unong penim. But kila perkad kila artatin ba Yohanes Baptist uday umasaya. Nomor bale ulas tangban pen Baptist ya kiburi baro. Ulas tangban pen Baptist. Ulas tangban yalap. Te kilaman bat kila kili bat Yohanes Baptist ula ong ngamdai umasaya. Ngamdai u Elijah, ngamdai unonya tulapa. Tekila kili pide mano. Rada pimdai u Messiah, pimdai u Elijah, bad pimdai unonya tulapa. Balai pe pin Baptist kila kili. Te Yohanes Baptist ula jibab ula ong yakim ngalonga sur janguta uba pertahari kinjam. Ngalonga sur. Ngamdai u Messiah, ngamdai unonya tulapa, ngamdai u Elijah, Henry ngadai mano ngadai kesur ayo kesur jangu blay. Ngadai kasur jongu blay. Tagraungi iyos ngom Yohanes Baptist ulaban hakari kinja bol stang ban yalam kumno uyu ulalong kasur jongu blay lakaba yalap ula stang ban yalap ngiyoi haka gospel jongu Lukas kalano kabalai Lukas kalano kabalai kadkot lai ngiyos kumno uyu Yohanes Baptist ula yalap ulaban haka rikinja bol ula ong kumno to kala kamamut barto pediang yaka baptisma ula yalap bat ublay un samap yaki pop jumpi. Habau Yohanes Baptist ulawan ulas tangban yalap dakaba ong to kelna kabamut pediang yaka baptisma ublay un samap ya baro ki pop. Balik ula yalap kumnai namar ula penkre yaka download jong kibre ban pediang ya umesaya. Ublay ula pa ya Yohanes Baptist ban penkre ya baro ki pait jong ublay kanamba kelaman penkre pa yaka download jongi barki jingim jongi nakabenda umesaya. Namar umasaya udang wan ukris unong penim jongki udang wan deban pediang ya ukris ban pediang ya unong penim jongki kibri baro kedeban kelna kabamut kibri baro kedeban ino katoga jingim barim kedeban pentama ya lade kedeban ino ya baro ki pop kedeban stang banim kabage jingim kabatmai kabage jingim kabakoid dena katoga daw ubre lapha ya Yohanes Baptist ban yarab ya kibri baro knabakin pengreba nakabenda umasaya. But ulas tang ban yalap to kelak kamut pediang baptisma pin kod ya ladena barok pop ubulen samap ya pop te Yohanes Baptist ula ong ya ki lingdo barki lebi kito ki balaman ban kili ya u pide mano ula ong ngalong usur jongo blay ngalong kasur jongo blay but ulas tang ban yalap ula long kasur jongo blay dakaba yalap bar kumjur ula long kasur jongo blay kumno ula yang nakabenda ga jing shisha haba ula yoi ya kijing bakla ula ong wala kilong ki sim ula bakla na kibri kila bakla ula don ka to ka jing shlor ban ong kane kare ke pop ula yang nakabenda ka jing shisha but ula pini ya kibe kane kare ke pop him de ban le kane ke pop ula yo ka to ka jing shlor ban ong Yohanes klam ting yano uklam ting yano but ula yang nakabenda ka jing shisha badula kranru ya ke jing steng to daung ngeliau ngom gospel jungo Markus kalau naga Henrio kat new Markus kalau naga Henrio kat new ngi yos ngom kumno Yohanes Baptist ule yang nakabenda ka jing shisha haba Yohanes Baptist ula tip ulas ngotu ba u Herod udang le kabai kepop kabakrau haba udang song sang bad ketengah jong u para jong u Philip Yohanes Baptist ulawan bad ula ong ya u Herod ombet bamen ya song bad ketengah u para jong me ombet bamen ya song bad ketengah u para jong me ula ong ya u Herod kamun Yohanes Baptist ula yang nakabenda ka jing shisha ula yang nakabenda ka jing shisha bad namar ula yang nakabenda ka jing shisha namar ula kren ya ka jing shisha ngilatip la jeyu ya Yohanes Baptist kila penyap ya Yohanes Baptist Henry haduka badala ula ya ka jingim junguru ula yang nakabenda ka jing shisha ula kren ya ka jing shisha
Komen kepada bayi hau Jesus Christ. The Yohanes Baptist ula long kesur jong blame kumno ula stang ban yalap ya kaktin ublay ula kran nak benda ublay but ula yang nak benda gajing shisha ula kran ya gajing shisha. Haka jugur komen kepada bayi hau Jesus Christ mendagas ngilang baka gospel u Jesus udang hikay yang ibai dan ublay udang ong yang ibai ba mangi bar gede ban long ketaka sur jong ublay. Ngi barang gede ban long kasur jong ublay kumno ngilaban long kasur jong ublay habang kren nak benda ublay habang yalap yaktin jong ublay ngi long kasur jong ublay habang kren ya ki shisha ka jing shisha rangi yang nak benda ka jing shisha habang kren ya ka jing shisha ngi long kasur jong ublay rangi kren nak benda ke baduk ngi long kasur jong ublay rangi kren nak benda ki ikon sweat ngi long kasur jong ublay rangi kren nak benda ka balang habak balang ke iait hapdengi jingban bain padarangi kren nak benda ka balang ngilong ke sur jong ublay padarangi kren nak benda kitu ke belasha ban bain nak benda ke jinge jungki ngilong ke sur jong ublay te ublay ukwa bangi barong ngilong ke sur jong ublay minta ngide ban kli ala de hatto ngalong ke sur jong ublay hatto ngakren yaki ke jing shisha hatong ngalong ubriu hatong ngalong kabriu ka bayalap kaktin jong ublay komen ka para baid how Jesus Christ bon sin ngim long kasur jong ublay henrengi long kasur jong boman bon sin ngilong kasur jong uksuit bon sin haga jingim jongi ngim kran ya ki jing shisha ngi buri ya ki jing shisha bon sin haga jingim jongi balengi ting ya ki briu ngi ting ya ki bay bad bon sin haga jingim jongi ngi buri ya ki jing shisha bad ngim ju kran ya ki jing shisha ban pen ngob ha ya kibriyo ban pen keman ya kibriyo bon sin ngi buri ya kijing shisha ngim de ban pen keman ya kibriyo ngim de ban pen ngob ha ya kibriyo ngi barang irong kabe kameram ka bakrab kade ban pen keman ya ublay ban pen ngob ha ya ublay kumnang ngelaban pen keman ya ublay kumnang ngelaban pen ngob ha ya ublay habangi kran ya kijing shisha ngim de ban ting ya kibriyo ban ngimte ngideban ting yana anoru ban kran ya gajing shisha radangi kran ya gajing shisha radangi yang nak benda gajing shisha kumbau Yohanes Baptist ula yang ula kran ublay unsa don rangkat bangi ublay unsa kerkuyangi ublay unsa yadayangi ublay unsa iait rangkat bangi bangin si pedeng jingkar ko jung ublay halor jung ibai hoit radangi kran ya gajing shisha lesai ngi du ya kam ke jingim jungi hak perte henre radangi kren nak benda gajing shisha radangi yang nak benda gajing shisha but namar ngele yang nak benda gajing shisha radangi do ya ke jingim jungi hangne ha perte ublay uns ai yangi kabe ke jingim habneng ngin sedong ngin sedong ya don lang but ublay habneng komen kepada bayi how Jesus Christ hagane ke mas bokoit tongin kerpadi o Jesus ban ai yangi mara ka to jing slor bangin nam buri ya ke jing shisha ginam buri ya ke jing shisha bangin nam pins ngosi ya ublay but nginom pen keman ya ubaman tongin pen keman ya ublay barabor tongin pen ngobha ya ublay barabor kumba Yohanes Baptist udah long ka sur jong ublay mendagas ngi ublay udang ong yang ibai pei ngako ban pen long ya pi kum ka sur janga habangi pule ke jutang barim ngi yoi ublay le pen don kam e kibriu ublay le pen don kam ya ki nongya tulepa bad lang ba ki nongya tulepa ublay le kran ya ki pait jongu lang ba ki nongya tulepa ublay le kran ya ki pait but minda ublay ukaban pendon kam yanga but yapi ublay udon kaman ukaban pendon kam yangi ibai bangi barang ilong kata kasur jong ublay but lang ba jongi ublay ukaban kran barki pait jongo hatong ilong ki bro ki bala ready hatongi ailad ya jisu hatongi ailad ya ublay ban tre lang ba jongi ibai ko haman ka para bayit how Jesus Christ agane ke mas bakoit tongin kerpadi ya jisu ban yarap ngi ibai bangi barang ilong kasur jong ublay mar tongin yang nak benda ka jing shisha krang bang ublay kerku kerdo yang ibai bad lang ba jongi ki beru ken kelak bamod barkin ban pai sha ublay tongin dua yang nak benda kane baro khadbang shiminda ekane ke mas bakoit eni ro ya Jesus Christ Shalom, amen.